Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 28. lipanj 2025. godine. Luka 2, 41 do 51. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Često ujutro kad se obraćam Mariji kažem joj: Djevice Marijo, daj mi svoje srce kako bih ljubio Isusa kako si ga ti ljubila nježnom i vjernom ljubavlju. Srce majke je bezdan ljubavi. Samo Bog poznaje ono što je u srcu jedne majke. Posebno kad je ispunjeno Duhom Svetim, nestvorenom ljubavlju. Budući da je Marija bila puna Duha Svetoga, kako joj je anđeo bio rekao, neizmjerno je ljubila Isusa. Danas Marija ljubi sve ljude kao Božja stvorenja, ali je zadovoljna s onima koji ljube njenog Sina Isusa Krista. Stoga, kad se kršćani obrate Mariji da posreduje za njih kod svog Sina, Marija ne oklijeva to učiniti onako kako je to učinila na svadbi u Kani. Isus svojoj majci ništa ne odbija. Danas nas Marija majčinskim srcem moli da slušamo i vršimo nauk njenog Sina. U zadnje vrijeme Marija se crkvi ukazala sa suzama u očima. Što to znači? Znači da ona predviđa što će se dogoditi čovječanstvu koje želi živjeti bez nauka njenog Sina. Bez slušanja Isusovih nauka pojedinci postaju oholi, nasilni, zavidni, škrti, bludni i svadljivi. Grijeh je uzrok moralne i materijalne bijede. Stoga Marija nastavlja govoriti majčinskim srcem: činite ono što moj sin govori. Ali čovjek ima otvrdnulo srce i misli da mu ne treba Bog da živi u miru i materijalnom blagostanju. Neka djevica Marija moli za nas sada da se obratimo Kristu i na času naše smrti da idemo u susret Kristu srca puna ljubavi. Amen. Aleluja.